Aritajire mwe ya kurehe wagiriru mathomo-ini ma CBC arutani 130 ICD athukuru cia muingi na andu kiumbe kuma wodi-ini ya Olkeri ni marekite kigomano gia thiku 2 mwena wa Matathia wodi ya Olkeri gicu kia ubunge ya Kajiado ya Rugongo kuria makoretwo magifundithio undu wigie mathomo ma CBC. Tago Mary Kanyingi nini ni murugamiriri munene wa Kajiado North Sub County mathomo-ini ma ECD. Muthenya wa umuthi na waira ni tukoretwo twina mathomo ma arimu a ECD tukienda kumathomithia uria mangihota guthomithia ciana ciao na mutaratara uyu mweru ukite wa CBC. Koguo ni tukoretwo nao ihinda-ini riu ria thiku 2 tukimathomithia kuiga rekodi ciao na kwihaririria wega meta arimu a ECD tondu ECD niguo muthingi wa mathomo na niguo ciana cikorwo cigikura wega kimathomo no nginya makorwo mena muthingi mwega. Tumenuia kufanya shughuli hii ili kuboresha masomo ya CBC katika eneo hili la Kajiado, tukiwa tumeanza hasa kwa uzuri zaidi hapa Matasia. Na leo hii walimu hawa tangu jana wameng'ang'ana kuhakikisha wameshika mbinu hizo mpya, na ni walimu ambao wamejitoa sana. Kwa hivyo ningewaambia tu walimu wetu kwamba wajitoe kabisa, kwa sababu kazi ya kusomesha watoto wadogo ni kujitoa. Tuone netothiete thukuru ici cia around nigetha tuone uria mfumo uyu wa CBC uria oroyo ni arimu na tukona kwina gaps. Turonaga kaingi ona mitandao-ini makiuga ni maretio nguku ati arimu ni kuria mararia nguku, aria ange makiuga arimu ni mararia homework. Koguo ni wega tumarehe nigetha tukire kumathomithia nigetha mamenye njira ya gwitagia okorwo ni kindu turenda gia guthomithia makamenya njira iria megwitia nayo. Arimu mauma makiria ma 100 tuma na arimu makiria ma 100 tuma na kindu 130 na arimu aya maumite cukuru-ini cia thirikari iria ci Olkeri ward cia thirikari Olkeri ward ni cukuru 7 na cio cia kiumbe ni cukuru makiria ma 60. Wameweza hata kushowcase kama walimu the different talents ambazo wako nazo in terms ya kazi kama bidding, mambo ya artwork na mengine kadhalika. Kwa hivyo imizo langu kubwa ni kwamba wakati ambapo pia tunafunza wanafunzi wetu, it's important for us to embrace hizo talents tofauti. Ni mubango kenairwo ni arutani makiuga ni ukurehe ugaruruku munene muruti-ini wao wa wira. Esther Wambui na ndi mwarimu thiini wa cukuru itagwo Olkeri Primary School. Na ni tukenete muno kuma muthenya wa ira tondu tukoretwo na CBC training na ni turamenya ati ni tukuhota guthomithia ciana uria kwagiriire o turia tukoretwo tugika. Ni twaheo maundu meru, tumesoma mafunzo. Hata tunapoenda mashuleni mwetu mahali ambapo tunafunza, tunaenda tukiwa walimu ambao wako equipped. Ifuatira Njata TV kuma Matathia gicini kia ubunge ya Kajiado ya Rugongo. Ritwa Kahura wa Waria.